لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mga palanggungan, haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala, yarinay sab kita niyo karhilan waktu, amin waktu sa halga-halga, insubay na to siya halgaan, supaya kita niyo halgaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena dahing waktu ini, bang na to napakayroon hakaridaan niya, na tanto na sadya, in bunga niya, dawhat na to hadlaw kana insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niya waktu ini insya Allah subhanahu wa ta'ala, kuma kita pengajian tiu-tiu long ta daing hatingian sin ayat kahinapusan sin suratul Baqarah, karena in ayat ini labi-labi na to dua ayat ini landok maluag bang siya bisarahon, karena nalangkom doon ay nikatantan in pakarajaan pag-aagama, then hatikmil masa timagna in pamando. Then Allah subhanahu wa ta'ala simampay paraak sin Tuhan Rabbul Alamin mga karasulan, sampai pakahinapusan niya amo na pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon ay nibaita katutan yusin in katantan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sa masibo na wayroon ini laong ta piagin silan nila tungod paparkala hanganin sila daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway na to parat sayahon ini katantan. At iniya in siukat doon hay ni amo na mga sila bariman. Amo na impagyanon al-mu'minun. Isiyuin mga sila na mamarat saya. Amo in pamarat saya nila in Allahu Ta'ala tunggal isa-isa niya. Wahi karuan niya. Iban in siya hambuok da. Wahi karuan niya. Wayroon Tuhan dugaing daing kanya, iban wayroon sakoto niya. Ini in piamaratsayahan singkatan kanabihan karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian namamaratsaya kakitab-kitaban na panaog sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hatasin langit. Maun pa ipon sin Allahu Ta'ala daak dahing mga karasulan ibang kanabihan. La yufarriquna bayna ahadin minhum. Amin wayroon piya pagbidda-bidda sim mga sila na mamarat saya matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, sama sibu sila in sila daak sin Tuhan Rabbul Alamin, karena labi-labi na tuod in kahinapusan niya, amoy in nalangkom naroon kaniya nahipus in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala na jukop dahing haamin panagnaan sampai pakahinapusan niya. At niya doon ay ini mga sila ini amoy katan laong tanag sabunnal sarta nag-ibadat sin pag-ibadat matan pa Allah subhanahu wa ta'ala,
sangpot impangingat nila, serta doon daran nangangayo hidayat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan masi sila uno-uno na impanghidayat sinallahu ta'ala rihil kanila, hilapay nila patay manghud nila, haran, piag marayaw sintuhan na to Rabbul Alamin. Na alaw niya misampay kaunan sin mga sila yaon nakauna, amuin kaya tayong babawan na insara na panaugmaon kanila, sin mahuli kitab na panaog pa mga sila nakauna rin kanila, na inyaon katantan, tiap-tiap in nakahulian, nakatayong babaw siya amin nakauna. Sampay lang niya paamuin, kahinapusan niya, doon hayaon, amuin kaya tayong babawan na ingkatantan, sara sinallahu ta'ala na panaog pa mga karasulan, kanabihan sintuhan na to Rabbul Alamin, in Quran mahamulya, amunain piyanaog pakahinapusan, amunain kamanghuran sin sila katantan, pamuhu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iniyaway na pindahan niya, sinyan katantan, sampay lang niya, timindog na in waktu kahinapusan, ang nain pagloon na sin gumi ini. Na ini, masi-masi, di marakan hajaman ini, sampay di pa siya mabot in pag-ianon as-sa'a, amunain waktu kahinapusan. Na in makawa taron hay ni pangadjian, pamiat sin mga sila nakauna nakahati, sin pag-ara maring kato taniyo, bihan amin beta niya kato taniyo in sila, amin mga nakauna yadto, na sama sibo impagda nila, amin wayroon lang ta, ini nakapuklas din kanila labi-labi na tuod, in kahinapusan niya ummat amunain, ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in katanta niyaon, in pamarat saya, pakdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, iran sin mga ununo na napanaog, sin Tuhan Rabbul Alamin, daing ha ini taas sin langit. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. In katantan sila, namamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, namamarat saya pa mga malaikat niya, namamarat saya pa mga kakitab-kitaban niya, namamarat saya pa katan karasulan amin way piagbidaan habuk din kanila. Buat malaingkan in sila katantan yaon daaksin Tuhan Rabbul Alamin, sarta ingkabtangan niya, wakalu sami'na wa ata'na. Inagi nila, diungog na muna. Hati niya uno-uno na insimampay, kaya rungukan na to. Dahil hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, wajib in hukuman niya subay kita niyo dumungog, mangannal marayaw, sarta pasuron palom simbigi jantong, ubos pagtaatan in uno-uno naroonhan piyang daakan, iwan sin piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtaatan na yan to, impiyang daakan subay pagtaatan, hinangon siya. Inpiang langan subay pagtaatan, layuan siya. Sibo na yung pagtaatan, nabang mo at tunahinang, daraugan sa lago-lago, madawhat sinambuk na yung kato taniyo, pa ini, daing hatuhan na to, Rabbul Alamin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naman jari, in ayat, amin nasabot ta ini, kahinapusan, biyay ta katutan niyo, riwayat din kan Ahmad, Imam Ahmad,
an Abi Dharr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khawatima suratul Baqarah min kanzi tahtil arsh lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Imbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo. Yarihilan na kulong ni sin Allah Ta'ala sin ini kahinapusan amuin nang hatami sin suratul Baqarah. Nang hatami kaniya amo na in dua ayat kahinapusan. Doon na namin biasa takain na yadto in hambuok niya. Doon haon, dain lang niya hagusi hababa sin aras. Way pakyarihilan sin Allahu Ta'ala na kauna nabi. Dain kako lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya siya raing kya dihilan. Sin ini. Sabab ini niya rin nakabutang halom sin Quran mahamulya. In maksud niya wayroon nakalukis sa mga kakitab-kitaban na kauna. Napanaog sin Allahu Ta'ala pa mga daak niya. Ininitartan to sa jariha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naroon na ini launghi Ahmad ibn Uqba ibn Amir al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra al-ayatain min akhir suratil Baqarah fa inni u'tituhuma min kanzi tahtal arsh. Basahan niyo lang niyain dua ayat kahinapusan ha suratul Baqarah karena tudlong niyain ako kiarihilan sin Allahu Ta'ala karwa ini at ini kiarihilan ini kako dain hagusi hawawa sin aras. Amo yadto. So Rasul sallallahu alaihi wasallam dain kiarihilan. Hambok riwayat doon beta, riwayat din kan ini Ibnu Abbas, daing haamin siya butulong niya Fadailul Fatiha, kalabihan sin suratul Fatiha, beta nakasudon haon lang niya kal, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahu Jibrilun, إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. Qala fanazala minhu malakun fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu abshir binuraini qad utituhuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah lan taqra' harfan minhuma illa utitahu. Rawahu Muslim wan Nasa'i. Beta doon ini hadis Ibnu Abbas tatkala lang niya ini doon in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban na si Jibril alaihi salatu wassalam nakarumog in Rasul sallallahu alaihi wasallam laung tabiya mga ariot hataas dapit nila pataas manjari laung niya nakahangad in Jibril pataas langit in arisin Jibril alaihi salatu wassalam hada babun qad futiha minas sama. Inyad tulong niya lawang, in nag-agiot yadto, agiot sin lawang, yadto taas sin langit, wala palong niya naukab,
daing katagna bihaon da siya naukab. Qal panazala minhu malakun. Dain halawang yadto ni maog malaikat sampai di matungmaon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban pamungsin malaikat di matungyaon laong niya abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyun qablak. Pagkukuyag kaulong niya sindua sahaya amuin yari piarakay mo sin Allahu Ta'ala way pakyarihilan sin Tuhan Rabbul Alamin nabi na kaunareng kay mo. Fatihatul Kitab kaisa niya wa khawatimu suratil Baqarah. Indua pagyano nini sahaya ini amunain suratul Fatiha hati niya yari raha umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Fatiha ini sabab wayron kiarihil hamanga sila umat na kauna iban na sin dua ayat kahinapusan sin suratul Baqarah amunain siyabot takain ayad to. Laong niya, lan taqra harfan minhuma illa utitahu. Wayroon laong niya, ibot, apabila siya mabasa, hambok hadya huruf, mabasa rin doon kaniya, uno-uno na, irihil sin Allahu Ta'ala baun paamin nakabasa niya kaniyain karayawan. Dahil nga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tungbas sin mga amuin na sabot ini, mga kataw tayo manghura. Nasabed to, asarab yan, in pangadyan, pag ianunsing kita, kakunahan tahatihon, iban ingatun sarta kawaon, dahil haamin na sabot ini, muna-muna biyata kato, indihil diararing hatasil langit ini, amin dua sahaya ini, kaysa niya suratul Fatiha, amunain, biyabat-bat na to, sa baba na makahangpo, tagpito halawm sinang karumang kaadlaw, ini mahapon may naatlong ta, iniaon pagbatbatonsing kita halom sambayang iwan nasin dua ini sura ini dua ayat ini amin ayat hanggatos 200 tagkawaluan taglima pa 200 kawaluan tagunum amin dua ini. Nah, pangadjian dakula ini karena hangkan na mga sila amin wala nila to dini biutasan labi-labi na impamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam impamiat niya kato niyo sampai simampay laing nga mga sila amuin kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam naglaton manglaton sampai pawakto na to bihaon ini nahisiyo-siyo in makatakin himinang kaniya mamakay kaniya way piagbiddaan niya in karayawan itong basin Allah Ta'ala hamanga sila nakaunaraing kato taniyo biya na si mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab yan, hambuk din mga alim dakula pagnanan lang niya hi Ibnu Mardaway riwayat din kan Haris damikyan din kan Ali inaki la adri ahadan aqalal islam yanamu hatta yaqra'u ayatal kursi wa khawatimu suratil Baqarah fa innaha min kanjin utihi nabiyukum sallallahu alaihi wasallam min tahtil arsh.
Inagi niya. Di kulong niya kaingatan. Ingkahalan sinambok tao. Amin mabisa tiya tagaakal hapag agama sin Allah Ta'ala agama Islam. Amin matuog na sadya siya. Di siya misan makawas sa sin ayat al-kursi. Iban sin 2 ayat kahinapusan ha suratul Baqarah. Amin tumagna day nga. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ikarwa ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dua salingkat-lingkat hipagdurua asing kita. Salingkat-lingkat hipagdua ata. Hari pa kita makapirong sim matatamatug amunain ayat nasabot tahain doon yaon. Sarta siyabot taroon hainisin, pamarat saya sin karasulan. Labi-labi na yung pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in pamarat saya niya, piyamarat sayahan niya, in katantan, daing hatuhan niya Rabbul Alamin, sarta na si mga namarat saya kaniya. Namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala mo na yung pagyanon mga bariman. Napagubos lang niya ingkatan niya on. Daing harasul, iban na si mga bariman katantan, in sila katan niya on, namarat saya pa Allah ta'ala. Namarat saya pa mga malaikat niya. Namarat saya pa mga kakitab-kitaban niya. Namarat saya pa mga daak niya, karasulan. La nuparriqu baina ahadin min rusuli. Wayroon piagbidaan sindaak dahing hapanagnaan sampay pakahinapusan. Sibu impamarat saya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga bariman. Sarta inagi nila wa qalu sami'na wa ata'na. Iban inagi nila na indiungog na mo nalaw niya iban piyagtaatan namo na. Bihan sa babiyaon na mimikit halawm simbigi jantong nila. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ando long na ya Allah, ing kaampunan, miumuhot namo daing kay mo Tuhan namo, sarta ing kami ini magbalik da kami maun kay mo. Amo yan to. Na pag-ubos lang niya roon, amo na inikarwa ayat kay napusan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. In Allahu Ta'ala wala kita rihilan kabugat. Sin puno-uno pakaradyaan hapag-agama. Diin hadyain kakausan na to. Diin hadyain amuin katakinan na to hinangon. Haamuin doon hawak to. Yaon labi-labi na hawak to kapiutan sin waktu. Doon hayan. Sarta haka hayangan sin waktu. Inyan kaingatan da sin Allahu Ta'ala ing kakahinang sing kita niyo. Bang matan dain paghinang na to karna niya. Piagtuyuan na to ingat. Hiyate marayaw sa tiunay inununo na piyangdakan sin Allah Ta'ala ro na lauman niya.
Iban sin uno na pianglangan niya tiyatangkisan na to, na inyan katantan labi in Allahu Ta'ala makaingat magpatuk haipon niya sin amuin tutong basandaing kaniya. Nabiyayta doon naon sin Allahu Ta'ala laha makasabat wa alayha maktasabat. In uno na nahinang niya aon katutupan niya laungta parsukuan niya timbangan sin amoy nahinang niya kimugdan na kaamo. Iban damikyan day sab sin amoy hinang doon haon wala niya nakiagausan laungta ini hinang inyan labi in pangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yato yaunin panghindua asing kita niukatan. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan namo, ay mo kami wistahi. Katantan sim mga hinang kelupahan namo. Iban sim mga hinang laway ring nga amin kalaungan daing kamo. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, ayaw mo luwanan marikamu. In mga kakahinang amuin ini nakatutog doon kamo. Biya sim mga sila amuin iabutan sin kahinapusan nila tutog doon kanila in hinang di mo kabayaan. Hati niya biya kita na ngayo, ya Allah, mo kami pasingura mga sila yadto, gamayan pukla si rin kamo ingkatan kasaan, pangayon na mo kay mo ya Allah. Rabbana wala tahmil alayna, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ayaw muluanan kamo, in mga hinang di na mo kakausan dahon, ya Allah. Wa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan namu, maapa kami, maapatod kami. Waghfir lana. Ampuna kami, ya Allah. Warhamna. Iban kaulungi kami, ya Allah. Anta maulana. Ikaw intag amulahi kamo, ya Allah. Pansurna alal qaumil kafirin. Iban na patayin bawawa kami rin ha mga tumpukan si mga sila nagkukupur. Hati niya, ayaw mo kami pasari, amin daon kami si mga tao kafir. Karena in kami ini, na ikaw in, huwat-huwat na mo, sin kabuhi kamatay na mo, ya Allah. Naamag to, inday nga mga sarayaw-rayaw ipang Hindu asing kita niyo, ang kanalong si mga sila ini, nakauna rin kato tanyo, amuin ando kailo, sa lingkat-lingkat. Amuin di pa kita niyo makatug, supaya in amin aktal dihil kato sinallahu ta'ala mapakay na to doon ini, mahinang na to, basahon in ayat al-kursi, hari pa kita niyo makapirong si mata na to, iwan sin dua ayat nagsuno-suno ini. In inibiyata, dun haon daing hagusi hababa sin aras na kabutang uno-uno daing ha mga huruf na bat-bat na to atawa kabtangan piya ngayon na to hirihil sadya sin Allahu ta'ala kato tanin mga kataw-tay manguran. Nayaw kita nyo magliso-liso. Sabab mga ini na ay ikaw na dirihilan sa lago-lago sa initay maun na to marayaw dahing hatuhan na to Rabbul Alamin. Naamon timbya mga pangadyan, haupo-haupo, biya na sinaki in ayatin ibang tayo ni Orulun, bat-baton katantan, nalangkom niya in pakaradyaan, labi-labi na panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban na singkatan, kignot kahibal na to, halaw man sin agama, yaririhay ni naliputos halaw man sin, Suratul Fatiha, iban na sin dua ayat, nagsuno-suno ini ha Suratul Baqarah, na miabot ng waktu na to, manghumbay da ko kaniyong katan ha waktu ini,
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Po, Tuan Guru, si masih ada tuh mengumpat pakatan.